bakunze ibiganiro byacu kuri Bagirubusa official ndabaramukije turi none kuwa gatandatu tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ndabaramukije nje kubagezaho iyi nkuru navuga ko ni inkuru ikomeye ariko nanone ni inkuru ibabaje by'umwihariko ku bategetsi b'u Rwanda ubwo abategetsi b'u Rwanda nabo mu rwego rwa gisivile reka ni inkuru ivuga ko hagiye kubaho kubakuriraho icyo wakwita uburenganzira bwo kuba bagenda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko ngo byatangajwe na Marco Rubio, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Perezida Zunze Ubumwe za Amerika. Ahangaha byageze ati ari itangazo riragira riti announcement of visa restrictions, policy targeting individuals undermining peace in the Great Lakes region. Nukuvuga ngo ni itangazo cyangwa se rireba uburyo bwo kuba hakurwaho gahunda ya visa ireba kandi nano iri tangazo rikareba abantu ku giti cyabo badashaka cyangwa se bagenda bagira uruhare mu kibazo cy'umutekano muke mu karere kibiyaga bigari nkuko itangazo umutwe w'itangazo ubivuga. Iri tangazo rirakomeza rigira riti the Department of State will impose visa restrictions on several senior Rwandan officials for fueling instability in Eastern Democratic Republic of Congo DRC mudukubo. Nukuvuga ngo Departement d'Etat cyangwa Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubundi ahangaha ni Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ati zizakuriraho amaviza abategetsi benshi bakomeye b'u Rwanda kubera ko bakomeza kwenyegeza umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Rigakomeza rigira riti by continuing to support M23 and violating the Washington Accord, ati mu gukomeza gutera umutwe wa M23 inkunga banahonyura amasezerano y'amahoro ya Washington, these individuals are driving violence and undermining the stability of the entire Great Lakes region. Ati abo bantu ku giti cyabo baragenda bashyira imbere ibintu by'ihohoterwa ndetse bakagira iki bagateza umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari kose. Ni ibintu bikomeye cyane bikumiye muri ritangazo rigakomeza rigira riti the United States expects all parties to the Washington Accord to fully implement their commitments, including by the DRC immediately neutralizing the FDLR armed group and its associated groups, and Rwanda withdrawing its troops and military equipment from the DRC. Liti Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteze impande zose kubahiriza amasezerano ya Washington mu buryo bwuzuye kubyemeranijweho, hanyuma na nka Repubulika ya Demokarasi ya Congo igahita irimburana n'ubutaka cyangwa se igatsinsura umutwe wa FDLR ndetse n'indi mitwe ibarizwa kuri butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, iyo mitwe yitwaje intwaro. Ariko nanone ngo u Rwanda rukaba rwakura ingabo zarwo kuri ubwo butaka ndetse n'ibikoresho rufiteyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Niko itangazo ribivuga. Itangazo rikavuga riti only then will the immense economic potential of the Great Lakes be realized. Ati ibyo ngibyo nibiba nibwo ubukungu mu karere buzagerwaho.
individuals believed to be responsible for complicity in or directly or indirectly engaged in undermining impending a sustainable peace in the Great Lakes region will face consequences. Ati aba bantu ku giti cyabo babifitemo uruhare cyangwa se babikora mu buryo baba babikora mu buryo wakwita buziguye cyangwa butaziguye, babuza amahwemo akarere k'ibiyaga bigari, bazagira iki? Bizabagiraho ingaruka. Ibi nibyo byatangajwe na Departement d'Etat muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bagasoza bagira bati certain family members may also be covered by these restrictions. N'abakomokaho ngo bizabagiraho ingaruka. Ibyo turi kubisoma ku itangazo rya Departement d'Etat, ariko n'ikinyamakuru ibiro ntaramakuru by'Abongereza ni ukuvuga Reuters nayo yabyanditse. Reuters yanditse iti Washington March 6, the US State Department is imposing visa restrictions on several senior Rwandan officials for fueling instability in Eastern Democratic of Congo, Secretary of State Marco Rubio said in a statement on Friday. Nayo yagize iti Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga iri gushyiraho uburyo bwo kuba bakuriraho amaviza abategetsi benshi bakomeye b'u Rwanda bakomeza kwenyegeza ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko Secretary d'Etat cyangwa se Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio yabivuze mu itangazo yasohoye kuwa gatanu. Iyi ni inkuru cyangwa se n'agace k'inkuru k'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters uko babivuga. Hanyuma ikigaragara ni ibintu bikomeye, nubwo navuze nti ni inkuru ibabaje kandi koko irababaje, irakomeye, ariko iranababaje ku bategetsi b'u Rwanda. Ahangaha ntabwo bagaragaje ngo ninde mu mazina uzafatirwa uzakurirwaho iyo visa, udashobora kuzakandagiza akarenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo babagaragaje, ariko ikigaragara cyo ntabwo amakuru aragenda ngeraho nuko ngo ari abantu bazafatirwa ibyo bihano, nyine bazashyirirwaho iyo mipaka yo kuba batakandagira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko n'abategetsi bavuze ngo several senior officials. Ahangaha ahangaha abantu baravuga bati buriya ni ukuzahera by'umwihariko ni ukuzahera kuri ba ministers cyangwa abandi bantu bakomeye bashobora kuba byagaragara ko bagira uruhare mu kwenyegeza cyangwa se bakekwaho uruhare mu kwenyegeza iby'umutekano muke mu kudurumanganya akarere k'iburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru ije ikurikira, iri tangazo rije rikurikira irindi riheruka gusohoka ubwo bavuga ko igisirikare cy'u Rwanda RDF nacyo cyashyiriweho ibihano mu by'ubukungu, ndetse hanze y'igisirikare cy'u Rwanda bashyiriyeho n'ibihano by'ubukungu bamwe mu basirikare bakomeye, senior officials, ni ukuvuga babandi bamugabwa mbere, abasirikare b'abayobozi bakomeye nabo bashyiriweho ibihano. Abo ni General
bose bari ku rwego rwa general Mubaraka Muganga ari nawe ukuriye etat major, mukuru wa etat major, bakagenda bavuga uburyo ngo bagiye bagira uruhare mu kwenyegeza umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mukibuka ko na General Vincent Nyakarundi ariwe ukuriye ingabo zirwanira ku butaka, nawe ibyo bihano by'ubukungu biramureba. Hakaza Rukika Rusisi ari nawe uyobora diviziyo ya 5, nawe ibyo bihano biramureba. Hakaza kandi General Stanislas Gashugi, uyu we akuriye wa mutwe w'ingabo udasanzwe uyu bita SOF cyangwa Special Operation Forces. Abo bose ibyo bihano birabareba. Hanyuma ahangaha icyo gufata abantu bagiye babasesengura, by'umwihariko abari mu Rwanda bakavuga bati turiya duhano ni busanzwe, sinzi ngo babigeranije ngo ni nk'utunini. Ibi bihano birakomeye mu by'ubukungu, kubera ko uko babisobanuye, uko itangazo rya departement, uko itangazo ry'ikigo cyangwa se Minisiteri y'Imari, ikigo gishinzwe imari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, OFAC, cyabisobanuye, iyo urebye usanga n'abagize imiryango y'abariya basirikare, duhere kuri individuals, bari abasirikare bakomeye, aba nabo ibi bihano bizabareba gute rero? Ni ukuvuga niba wenda hari nk'abana cyangwa abamambre ba famiye bakoraga ibikorwa by'ubucuruzi ariko bigaragara ko bafitanye connection, ibi bazayifatira niko amakuru agenda ambwira. Hanyuma nanone nagiye numva ko bamwe muri abasirikare bashyiriweho ibihano ngo bafite imiryango muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, keretse wenda babayeho muri ubwo buryo budakora business zikomeye, naho ubundi niba bakora business zikomeye cyangwa bafiteyo nk'imitungo nk'amazu n'ibiki, ibyo ngibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika izabifatira. Hanyuma ikindi kintu gikomeye muri ibi bihano kubona bwa mbere na mbere kumva ubundi bihano byazaga bireba abantu ku giti cyabo, muri buka nka ba Lawrence Kanyuka, icyo gihe bamushyiraho ibihano by'ubukungu, bavuga ko afite kompanyi zicuruza amabuye y'agaciro, bakavuga bati zicuruza amabuye y'agaciro hirya no hino mu bihugu by'Uburayi nko mu Bwongereza, bakavuga bati ibi ngibi bigomba gufatirwa. Ubwo nawe yashyiriweho ibihano, mwibuka ko na General James Kabarebe yari yarashyiriweho ibihano. Kumva rero baraje bagavuga bati urwego nka Minisiteri, donc nk'igisirikare cy'u Rwanda turushyiriyeho ibihano, abantu bagasesengura bakavuga bati niba hari uburyo wenda bakoranaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, murabyibuka ko hari uburyo bakoranaga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ahangaha biragoye kuzongera gukorana iyo mikoranire yo kuvuga wenda ngo ingabo z'u Rwanda zajya guhabwayo imyitozo ya gisirikare. Ibyo ngibyo bakavuga bati ibi bizaba ari ikibazo. Abasesenguza abandi bagasesengura bakavuga bati ahubwo niba hari na wenda nk'imishinga cyangwa kompanyi zakoranaga n'abandi bantu mu bindi bihugu, wenda kubera ko ngo ni ibintu bihita biba automatique, niba byagiye muri systeme, bakavuga bati dufatiye ibihano igisirikare cy'u Rwanda, RDF, Rwanda Defense Forces, ni ukuvuga abantu bakoranaga nabo biba birangiye kuba bahari nk'ikintu wenda bashoboraga kuba bakorana, wenda bakatanga serivisi runaka, bakavuga bati ibyo ngibyo it's blocked, barabiburutse nyine babikuyeho. Ni ukuvuga ngo rero aho ngaha niho abantu mugomba kuvuga muti ibi bihano nubwo wenda abantu bamwe bashobora kubikerensa, ariko ni ibihano bikomeye. Bakavuga bati cyambere niba ari amafaranga wenda yagombaga kuzava ahantu runaka, Swift ni y'Abanyamerika, ni ukuvuga ngo yose niba yagombaga kunyura muri ariya mabanki ariya yo mu Busuwisi, niba ari International Bank of Settlement yo mu Busuwisi, aho ngaho bikigeramo tayari systeme iba yabibonye, kubera ko ibyo byose bigenzurwa n'Abanyamerika. Reka twizere ko wenda
impande zibishinzwe mu buryo bwa diplomasi bazakorana mu buryo bwa nyabwo kugira ngo ibintu birusheho koroha, naho nibiba bitagenze gutyo ibintu bizarushaho kuba bibi. Ibyo ngibyo nibyo ndi kubagezaho mu kiganiro kuri Akabagirusa official. Hanyuma reka dusubire inyuma aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zitambika ugasanga ibintu ntibirangiye neza. Reka mbanyuriremo murebe, turebe wenda n'urugero nk'ahangaha kuri Nicolas Maduro muramwibuka ko bushize bamutwaye buguru budakora hasi. Muribuka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje indege 150 hariya muri Venezuela. Kubera ki? Kubera ko Maduro n'ubusanzwe bari baramushyiriyeho ibihano. Baravuga bati the US imposed sanctions on travel restrictions on Maduro and many Venezuelan officials. Ni kuvuga ngo Maduro yari yarashyiriweho ibihano byo kuba atakora ingendo ndetse n'abandi bategetsi bo muri Venezuela. The US recognized opposition leader Juan Guaido as interim president from 2019 up to 2023 period, which further complicated travel and diplomatic recognition. Ati US, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yafataga nk'uriya mwopozi uriya Juan Guaido nka perezida cyangwa se w'inzibacyuho kuva 2019 kugera 2023. Ati ariko ibyo ngibyo byarushijeho gutuma ibintu bikomera mu bijyanye n'imibanire hagati y'ibihugu byombi. Uwo ni perezida wa Venezuela. Hanyuma tujye kuri Afurika. Muri Afurika Omar al-Bashir, uyu yari perezida wa Sudan. Uyu nguyu Sudanese president was under US sanctions and visa restrictions for years. No kuvuga ngo perezida wa Sudani yari ku bihano byaranakuriweho visa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka myinshi. Bakavuga bati the US also designated Sudan as a state sponsor of terrorism during much of his rule. Ati rero perezida Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafataga nka Sudani nk'igihugu gitera inkunga iterabwoba mu gihe cy'ubutegetsi bwa Omar al-Bashir. Muribuka Omar al-Bashir yitabira inama y'umuryango wa Afurika yiyunze ubwo yaberaga bwa mbere hano mu Rwanda mu mwaka wa 2016. Muribuka ko ndibaza narabajije Madame Louise Mushikiwabo icyo gihe, ndibaza yarakiri ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, ndamubaza ntako Saddam yashyiriweho impapuro zimuta muri yombi, ese nazi Kigali bizagenda biti, muzamufata bizagenda bitakambira ati oya iyo siyo mikorere yacu, azaza nkuko abandi ba perezida bandi bazaza. Ubwo murumva ahantu hose Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye yitambika ibintu bikarangira nabi. Dukomeze. Alexander Lukashenko, uyu nguyu ari muri bya bihugu byahoze biri muri Union Soviétique cyangwa se Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Uyu nguyu ni inshuti cyane na perezida w'Uburusiya Putin. Uyu nawe the US and the EU imposed visa bans and sanctions to Lukashenko after disputed election and repression of opposition. No kuvuga ngo uyu nguyu Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango umwe bw'ibihugu by'Uburayi bari baramukuriyeho visa, ariko noneho kubera iki aya matora ataravuzweho rumwe no kwibasira abatavuga rumwe nawe. These bans applied to Lukashenko and many Belarusian officials.
uyu nguyu uri muri Belarusi. Hanyuma rero urumva bari barashyiriweho yaba uriya Lukashenko ndetse n'abandi bategetsi ba hafi bari barashyiriweho impapuro zo kuba plutôt ibihano byo kuba batemerewe kuba batembera. Tugaruke muri Afrika. Gabriel Robert Mugabe, the US, uyu nguyu ni yahoze ari perezida wa Zimbabwe, muramwibuka. Nawe mu 2016 ubwo yazaga muri AU Summit yabereye hano muri Kigali Convention Center, wabonaga ko abaperezida bari bameze nk'abamurandase gutambuka wapi, byari nk'ingume, wabonaga ko ashaje nyine. Uyu kandi mukamwibuka ko Gabriel Mugabe, nyakugenda Robert Gabriel Mugabe, uyu wasimbuwe na perezida Mnangagwa, uyu yari ntavugirwamo muri Zimbabwe. Yewe yaranateruraga ijambo muri UN, abantu bose bagakoma amashyi bakavuga nyine, ntibukabwira Ban Ki-moon ati go and tell the US to shut down, tikende ubwire iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika izibe kuko ntacyo bazadutwara. Uyu rero ngo the US imposed visa bans and sanctions in 2002 against Mugabe and his inner circle. No kuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zarashyiriyeho ibihano byo kuba byarakuraho visa kuri Mugabe kuva mu 2022 ndetse n'agatsiko kari kamukikije. Reasons ati bakavuga ngo impamvu human rights abuse and undermine democracy in Zimbabwe. Hanyuma ngo bahunyuraga uburenganzira bwa muntu kandi ntibagire demokarasi mu gihugu cya Zimbabwe. Mugabe was still allowed to travel to the UN in New York under the UN headquarters agreement. Ariko ukuntu byari bimeze gutyo, yashoboraga kuba yajya mu muryango w'abibumbye uri New York, kubera ko nyine ariko amasezerano yabivugaga. Ibi ngibi icyo bivuze ibi bihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Rwanda birareba abandi bategetsi, ntabwo bishobora kuba byareba perezida w'u Rwanda Paul Kagame, kuko uriya perezida ubusanzwe aba afite icyo wakwita ubudahangarwa. Ariko nanone tuze kuvuga tuti impamvu tuvuga ko ibi bihano atari byo gukerensa. Mubonye abandi bategetsi bari barashyiriweho ibihano, naberetse Nicolas Maduro kugeza kuri uyu munsi tubageza ikiganiro hari mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naberetse Omar al-Bashir wa Sudani, Nicolas Maduro wa Venezuela, Omar al-Bashir wa Sudani. Naberetse Lukashenko wa Belarusia, nambabwiye ibya Robert Gabriel Mugabe wa Zimbabwe uko byagiye birangira. Ubwo rero niyo mpamvu mbabwira nti ibi bintu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bondi mu Kinyarwanda baravuga bati birabibyuya ntibiba amaraso, kuko ibi byose rero murabizi ko bigenda biterwa na ziriya ntugunda ya ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rushinjwa gutera inkunga M23 ihanganye n'ingabo za FARDC za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko u Rwanda rukabihakana rukavuga ko icyo rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi kubera ko uriya mutwe wa FDLR ushinjwa kuba warasize ukoze genocide, kubera ko bavuga bati uriya ushyigikiwe na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwana Felix Tshisekedi Tshilombo, ndetse ngo ukanashyigikirwa na bwana cyangwa General Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Hanyuma rero perezida w'u Rwanda akavuga ati cyakora niba mwakuri iki kiganiro cya mbere aravuga ati ntabwo biriya bihano byagombye kuba bireba uruhande rumwe. Kuko na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarenze ku masezerano yo gutanga agahenge ariyo ceasefire cyangwa cessez-le-feu. Rero kumva ngo u Rwanda nirwo rugomba gufatirwa ibihano kandi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itarubashye ayo masezerano, akavuga ati ntabwo byumvikana. Cyo kubura yongeye gusubiramo ko u Rwanda rwiteguye kuba
kuraho izo ngamba z'ubwirinzi, ariko a condition ke mu gihe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakubahiriza ibyo isabwa mu masezerano ya Washington. Amasezerano ya Washington rero aho bavuga bati u Rwanda rwarenze ku mabwiriza, bavuye gusinya amasezerano ya Washington, ariko umujyi wa Uvira uhita ufatwa, kandi amasezerano muribuka ko yasinywe ku itariki enye z'ukwezi kwa 12/2025 mu gihe Perezida Kagame afata ijambo mu nteko ishinga amategeko ubwo haherwaga nyiri gufatwa umujyi wa Uvira. Muribuka ko umujyi wa Uvira ufashwe, yaba umuryango w'abibumbye wateye induru, yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ivuga ko bitumvikana uburyo abantu bavuye gusinya amasezerano umujyi ugahita ufatwa. Perezida Kagame atariko wari wana nizo ntambara na mbere yuko amasezerano asinywa ku itariki ebyiri, izo ntambara zari zikomeje. Reka rero mbabwire nti nugukomeza no kubitega amaso, tugakomeza tukamenya ikijya mbere, twakimenya tukakibagezaho kuri Akagirusa official. Ubwo rero ibiganiro byacu nakagaruka, reka mbifurize gukomeza kugira impagarike n'ubugingo, nabifuriza gukomeza kugira weekend nziza. Turacyari mu ntangiriro z'ukwezi, aho bitagenze neza mu kwezi kwa kabiri, mu kwezi kwa gatatu mwakwiratrapa mugakora iyo bwabaga. Ngaho rero mukomeze kugira izo mpagarike n'ubugingo, mbabwira nti ibiganiro byacu nakagaruka.